miwah sane siosan. Nomor 6 sahanan siaran rengajeng katitenin sahe katiwakin pamutus antuk paruman desa utawi banjari. Kaping 7 pamutus paruman inucap rengajeng sinanggep sepat siku-siku patut katinutil antuk warga desa utawi banjar sami pamekas antuk prajuru pawos telung dasa sane ka pertama paruman desa miwah banjar patut mangamedalang pararem anggen mitegepin awik nunggal sendiri-sendiri manut dudona. Kaping kalih daging sehanan pararem patut saheluan ring awik sesuai dengan awik. Kaping 3 sane patut kaunggahang ring pararem mekadi ka pertama dewasa ngawit pamargin bantang awig